بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly jamaat, bugünkü atayın Allah Taala'nın mehrimini çömülem dep cuma namazını okuw üçün taştap kelgen kadamıňyzdyn sanınça Allah Taala biz esepdep bütalgy sowapdurdy jatsın. Bugünkü cuma hutbasynyň temasy ekstremistik, terroristik hareketlerden alys boluw degen negizde. Men anı nafsga güreşүү dep tandadım. İnsandın nafsine güreşүү. Barıňyzlar jakşy bilesizler, insan bu dünýäge jaratylışynyň negizi maksatyn Allah Taala subhanahu "Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun" sadaqallahul azim. Men insan menen jindi özüme sıyındıruw üçin jarattım deydi Allah. Negizi maksaty sıyınuw. Sıyınuw dese cumasında bir jolu cumaga kelүү, anan bir günde 5 wagt namazdy tikelep turguzyp okuw menen çektelbeydi. Sıyınuwnun türü köp. Sadaka bul ibadat. Salam berүү bul ibada. Ata-eneni ziyarat kılуу bul ibadat. Köçödögü meyli musulman, meyli başka din ökülдөр bolsun, alarga jakşı mamile kılуу da gal ibadat. Sıyınuwnun türü köp. Birok dal uşul sıyınууdan insandy tosup turgan nafs degen nerse var. Azan aytılganda, azır muazzin azan aytat. Azan aytkanda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem azan aytılganda şaytan uşunçalyk katu kaçat, küçöngönden jel çıgarıp tey jerin arka betine barıp kalat, birok bütüş menen kayra kelip kalat dep atadi. Birok azan aytkanda nafs hiç kaçan hiç jaka gitpeydi, şunu bir bilin. Nafs degen al insandın içinde. Nafs degen al insandın her bir müçesinde. Men emnege uşul nafsga güreş jarıyaloo dep tandadım. Koşna menen mıhty mamile kılуу üçün nafs menen güreş gerek. Jubayga jakşı mamile jasoo üçün nafsyn jeňiş gerek. Atayın zarlıştı taştap cumaga geliş üçün nafsty jeňiş gerek. Bizdin Hanafi mazhabda Muhtasar el-Viqaya degen kitap var. İçinde 48 kitap batırılgan. 48 kitap. Birincisi Kitab-ı Tahara, tazalık kitabı, darat kitabı. Andan keyin Kitab-ı Salah, namaz kitabı. Andan Kitab-ı Zakah, üçüncüsü zekat kitabı, dördüncüsü oroza, beşincisi hac, altıncısı nikah, uşintip 48-incisi Hunefe. 48-incisi erkektin de ayalın da jınыстык müçesi menen jaralyp kalgan insandardın ökümü jönünde aytılgan kitap 48-inci. Karabaysızbı, 48-inci. Em uşul 43-cü kitap Cihat degen kitap var. Cihat. Cihatты her kim argандай düşünöt. Cihat al köpçülük oylogondoy koluna kural alıp tınç atkan insanga bülük salуу emes. Cihat taptakır başka. Jakşylap oguň. Fudalat ibn Ubayd Peygamberden riwayat kıladi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Hayırlaşуу hajında. Elestetin. Peygamberimizden tegereginde 100 miňden 135 miňge çeyin adam Arafat doosunda kadimgide uşinti oturat. Sahabalar aytdı. Peygamberden akırkı hutbasına kulak salganыбызdan bılk etken adam jok ele deydi. Kıymıldagan adam jok ele. Biröýüz de kıymıldagan jokpuz. Kerek bolsa kөгүчкөндөр bizdi жерге кагылган казык окшойт деп кээ-бирибиздин төбүбүзгө, кээ-бирибиздин мүрөбүзгө конуп алгандар болду дейт. Кыймыл жасабаганыбыздан.
Пайgambar ошону dedi. Evvela uhbirukum bil mu'min. Men sizlerge mu'min degen adamdın kim ekenin jana kanday bolorun düşündürüp bereyim mi dedi. Biz mu'min dese kim deybiz? Mu'min dese argym özübüzdün düşünübüzge jaraşa aytabız. Peygamberimiz mınday dedi. Al mu'min men aminahun nas ala amwalihim ve anfusihim. Mu'min dep kimde aytadi? Mu'min dep adamlar canın, malın aga amanat tapşırıp koygan insan. Misali mıneke peygamberimiz peygamber bolgonga çeyin Muhammed el-Amin degen. El-Amin, Amin degen lakabı barla. Amanatka beken Muhammed. Peygamberimiz la ilahe illallah Muhammed Rasulullah sözünü aytıp koy dep çakırsa iman keltirbegen müşrikler birok saparga çıkıp atkanda Peygamberden peygamber ekenine inanbagan müşrikler Peygamberden amanatka bekem degene işenip altının, gümüşün peygamberga amanatqa taşırıp saparga çıkıp ketediler. Kızık. Kara. Mu'min degen Allah işenüçü. Al kim dese adamlar aga işenip canın da, sırın da, sözün de, baylığın da, üyün de tavıştap ketet. Al büt bağırını karap durat gözömöldöp. Mına şol mu'min de otat. Vel muslimen selimen nas min lisanihi ve yadihi. Musulman kim dese musulman tili menen de, kolu menen de özgüge ziyan berbegen. iPhone 16 en akır kısmı ne? Pro ha? Sonday Pro Max'a. Oşonu berip turçu maga men bir ay koldanayınçı desem hiç kim berbeyt asılmaga. Hiç kim berbeyt. Koy deyt. Birok en jaman körgen adamına iPhone'dan da kımbat namazыңды berip koyup atasың da. iPhone köp bolsa 90 bin. Namazın al alamdарды satsaң da bir namazды төлey albayсың. Бирок азыркы окуп бүткөн жума намазыңды ең жаман көрген адамыңа бересің. Оқып бүтүрлө. Көрдүңбү? Ошол мага жакпайт да. Дейдиң, бүгүнкү жума намаз ошону окуп алды, сеники болгон жок. Түшүндүрө алып атамбы? Al muslim, musulman kim dese tili menen de, kolu menen de büröge ziyan berbese, uşul musulman. Okugan namazыңдын собуна өзүң ээ чыккан келсе, анда тилиңди тый деген түшүнүк. Wal mujahid men jahada nafsahu fi ta'atillah. Mına yemi keldik. Mujahid, majjahet dep kimdi aytat? Majjahet, mujahid dep Allah'a ibadat kılıuda öz nafsı menen güreşken insandı çınıgı majjahet deydi. Tiline güreş jasa, biröөнү жамандап аткан. Колуңа güreş jasa, biröөнү уруп аткан. Колуңа güreş jasa, тамеки кыпчып алып аткан мына. Сөмөйүңдүн ортон колуңа bir güreş жасачы. Тамекини кычып келет. Алаканыңа güreş jasa. Уллам эле баягы кленкада мынтип нас төгүп, токтун кыгындай болгондо эрдин насына. Эриниңе, тилиңе, оозуңа бардык жыныстык мүчөңө güreş jasa, сен majjахетсиң. Сен мужахитсиң. Mujahid degen al güreşçül degen. Özün jengen insan anan Allah Teala ibadat kılalat. Wal muhacir men hajara al khataya ve zunub. Emi muhacir degen al Makka'dan Medine'ye köçkön insandı peygamber muhacir degen. Muhacir köçmön. Bizdin doğrudağı çınığı köçmön kim? Bişkek'ten Kazakstan'a, Bişkek'ten Rusya'ya, Kırgızistan'dan, Özbekistan'a köçüp ketken insandı muhacir debeydi. Çınığı, akiki köçmen kim dese, el muhacir men hajaral hataya ve zunub. Çınığı köçmen kim dese, çınığı köçmen al jasap jatkan günösün taştap namazga göçüp ketse, mınanı çınığı köçmen degili degen. Çegip atkan tamekisini taştap misvaka ötüp ketse, mınanı köçmen degili. Subhanallah. Tamekiden göre misvak tutun, mıneke çınığı köçmensün. Biröөнү jamandagandan göre zikir kıl, çınığı köçmensün. Biröөнүн ayıbın açkandan göre özüңdün ayıbыңды eseptep tekşer, çınığı köçmensün. Maneke, insan özünün nafsın özü jengmeyince Allah talap kılgандай ibadat kıla albaydı.
İşenem. Bugün inşallah şul özünün nafsın jengenler bugün zarıl jumuştарын, bazarın, jana başka işlerin taştap jumaga keldi. Bunu özün jengen insan deydi. İbn Rajab aytadi. Cihadun nafs fi taatillah. Allah'a ibadat kılıuda bul nafska bolgon güreş jasoo. Nafska jarıyalangan cihat Allah'a ibadat kılıuda. Tünkü tahajjudga turu, uşul жердегилердин köpçülügübüz turgan jokpuz. Turduk, seyrekteri turduk. Cumanın tününde seyrekler turdu. Çekesini sajda koyup ıyıladı, jaldaradı, surandı. Balasına soran doğru batkan, apasına soran da atasında bir tuğandan, karızından kutulup sorandı. Bирок seyrek durdu. Oşolor nafsına cihat jarıyaladı. Uykusundan oygondu, turdu, tahajjudunu okudu. Mınanı nafska cihat jarıyaloo deydi. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله. Peygamber aytdı. Çınığı mücahid, çınığı mücahid. Allah razılığın tabu maksatda Allah'a ibadat kılıuda özü menen özü güreşken insan dedi. Peygamber aytdı. Özü menen özü güreşken insan. Özü menen özü güreşken insan ıyık Ramazan aydın aptaptуу ısık gününde oruza tutalat. Özü menen özü güreş albagan insan mına çıkanağın karmak durup çıkanak orup kalıp durup bugün orada tutpay koysam beri deydi. Çıkanaktın aşkazanға qanday байланышы бар? Ya. Saar turat göz açılbay kalsa, gözüm açılbay kalıptır. Jaman gözüm çırpақтап atат. Bugün orada tutpayla koysam mı deydi. Bişkekten Oşqa taksi menen çıkıp atıp mağa biri surады. Saparga çıkıp attım ele dedi. Kayakka desem Oşqa deydi. Emne menen desem özümdü maşina menen saparga çıkıp attım ele, ozumdu açıp alsam bolobу deydi. Bul sapar emes bu. Jırgap ketesin özün maşinаңda. İnsan özünün nafsın jengse anan keyin ibadat kılalat. Yem ugup durun. Ve kala ba'du sahaba limen sa'alahu anil gazv. Ya Resulullah biz hazır sizge bergen suro al gazavat. Çınığı kolgo kural alıp güreş jasoo jönde cihat kılуу jönde suro berdi gele da siz nafska bolgon güreş jönde жооп берип койдуңуз dedi bir sahaba. Em ugup durun. ابدأ بنفسك فاغزها وابدأ بنفسك فجاهدها. Subhanallah. Peygamberin sözünü qaram. Men suroңду to'ra tushundim. Biroq hazır қолына kural alıp cihatqa çıgam dep atkan insan al özü negizi korkok. Sen birinci nafsыңa güreş jasap nafsыңды жеңип al. Nafsыңды бағынтып алгын senin cihatın uşul nafsың menen alp uruşu dedi. Mıneke Peygamberden жообу. Cumaga gelip koyu menen ele, boldu men nafsты жеңдим dep düşünbö. Cumaga har kандай insan keledi. Biri cumaga kelgen insandardın tuflesini urdagany keledi tiyaktan. Çın kelip kaldı menimçe hazır. Sırtta turat. Je gel atat. Biri tilimçilik kılış üçün geledi. Biri oğurlu öyle tuğanım dep jardam soraş üçün geledi. Biri ötüp baratıp ötüp keteyinç dep keldi hazır. Biri çındap cuma namazı okugan keldi. Arkanday adam geledi. Nafsты жеңиш керек. Eң негизинде nafsты жеңиш керек. İnsan özünün übülösün mıhtı kılıp tarbiyalaş üçün nafsты жеңиш керек. Nafska bolgon güreş bu hiç kaçan toxtabaydı. Ömrünün ayağını çeyin boladı. Cihat bir qancha bölükө bölünödü. Güreş. Birincisi cihadun nafs, ikincisi cihadus şeytan. Subhanallah. Gördünüz mü? Şeytanga bolgon güreş al cihat nafska bolgon güreşten keyin turup atat. Nafsın jеңe algan insan şeytandan jеңe alат. Şeytanды jеңe algan insan nafsты jеңe albayt, şunu bir bilin. Nafsты жеңиш керек. Bizdikiler бар го, şol 40 gün davatga çıkıp gelgenden keyin dele seldesine çok düşüp, ot düşüp, içip alıp dur, narkı berki deydi go. Hiç oңul alбай atat deydi. Al şeytanды jеңe algan жок. Al nafsını da jеңe algan жок. Al nafsının kulu olup kalgan. Nafsты жеңиш керек. Nafs жеңген insan al 3 günge çıgalat. 3 günde gelgenden oңoluğunu kadimgide görsetelat üy bülösüne qoğumga.
40 күнгө чыккандан кийин келип кадимгидей коомго көрсөтө алат. 4 айга чыккандан кийин деле бузулуп кеткендер бар. Сөз 4 айга чыгууда эмес, сөз нафсты жеңүүдө. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дайым сөз баштарда дал ушул сөздү айтат эле. Ва на'уду биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Карагыла, субханаллах. Аллах Таалага мактуу айтып келип, ва на'уду биллахи мин шурури анфусина. Пайгамбар айтып жатат. Эй Раббим, биз нафсыбыздын жамандыгынан өзүң менен жардам сурайбыз деп пайгамбар айтат эле. Нафсыбыздын жамандыгынан өзүң менен сактоо сурайбыз. Бизди сактап кал нафсыбыздын жамандыгынан деп пайгамбар айтат эле. Демек, нафс ал пайгамбарда да бар. Нафс ал сизде да бар. Нафс ал менде да бар. Нафс баарыбызда бар. Кийинки сөздү караң. Ва мин сайyiati a'malina. Амалдарыбыздын булганыштуу болуп калышынан сактоо сурайбыз дейт эле. Демек, амал качан булганат десе, нафс жеңилбей калганда булганат. Ошол себептен пайгамбар нафсты биринчи айтты, амалдын булганышын экинчи айтып атат. Субханаллах. Керек болсо пайгамбарыбыз да нафстын жамандыгынан Алладан сактоо сураган. ومن لم يسلم من شر نفسه لم يصل إلى الله. Kim nafsının jamandığından kutulbasa, nafsın jeng albasa, al Allah'ın meyrimine, ırayimine jete albayt hiç kaçan. Nafsты jeng. El-Keyyis, Peygamber dedi, akıllı kim al? Akıllı insan al, men dâne nefsah, özün kontrol kılgan, nafsın jengen insan. Ve amel elime ba'del mevt. Ölümden kiyinki yaşoosuna kam görgen insan. Ölümden kiyinki yaşoosuna kam görgen insan daim tilin kultap koyat. Tilin kultap koyat, oğuzun. Antkeni ar bir söylegen söz üçün mürjönün içinde atçot var. Akıldı da boşuna aytat dedi. Vel aciz. Koluna ne işlese gelbegen, alsız kim dese, men atba'a nefsehu heva. Kim nafsına erçip alsa, uşul utuldu deyiverdi otat. Nafsın jengel kalsa, nafs anın murdunan çülök ötkörüp alıptır. Bir yaka dese bir yaka dese bir yaka jüre veredi. Nafs anı jengip algan. Nafstın murduna biz çülük salışımız gerek elmindi. Oşal sebepten Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu ne dedi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Allah'ın aldında atçot bergenge çeyin sen bugün özüngden, nafsыңdan özüň atçot al. Öy sen maga baş yesin dep özünden özüň atçot al. Közdün nafsı var. Jılaň açka tiktegisi gele beredi. Kulaktın nafsı var. Uşak dokusu gele beredi. Tildin nafsı var. Süylögüsü gele beredi. Berek sen pısır var. Sen dep surap koyasın boldu. Şu tildin nafsı ketdi. Kursaktın nafsı var, jegisi gele beredi. Jınыстык мүчөнүн nafsı var, zina kılısı gele beredi. Kuday saktasın. Bardık мүчөнүн nafsı var. Vazinu anfusakum qabla an tuzanu. Subhanallah. Özüңdün nafsыңды abir tarazang menen ölçöp körçü. Allah'ın aldında tarazaga түшкөнгө чейин деп атат. Subhanallah. Nafsың kançalık? Sen semizsin mi nafsыңa karaganda nafsың semizbi? Sen arıktatın. Nafsты abir tarazаңды ölçöp kör. Nafs sen minip algansыңбы? Kalagan jaң bura alasыңбы? Namazga, orozого, davatga bura alasыңбы? Je senin nafs burup kaldı. Bilyardga, tamekige, araka, urluka. An-nafs ka-şerikil khuwan in lam tuhasibhu dhahaba bimalik. Nafs degen al yüzü kara şerik, sodadagı şerik siyaktı. Sodadagı yüzü kara betbak şerik siyaktı. Bilesiz başını siz? Sodadagı sizdin şeriginiz. Şerikte soda kılganlar var. Biri var, dosuna жақсы atçot berip jüre berет, mınçadan çıgat dep, biri al özünün çöntüğüne kımırıp salıp jüret. Nafs oşol sodada şerikteş bolgan yüzü kara şerik siyaktı. Al yüzü kara işen içke kirgen dosun
Отырғызып кетеді сызға деп атады. Нафс та құды шындай сен отырғызып кетеді. Нафс сенден ажырабайды. Өлгенде сен менен чогуу кетеді. Маймун ибн Махран мындай дейді. لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. İnsan өзүнүн нафсын ушунчалык катуу эсепке тутуш керек, жеңиш керек. Соодада шерик шеригине катуу көзөмөл кылгандай. Ортого бир тетират ачып туруп, сен да алганыңды жазасың, мен да алганымды жазамын деп экөө бири-бирин катуу эсептеген сыяктуу, инсан нафсын катуу эсепке албаса, нафс инсанды жеңип алат. Лукман ал-Хаким өзүнүн уулуна мындай насаат айтты. Жакшылап угуң. Я бунайя, кагылайын уулум. Иннал иман qaid wal amal sa'iq. Угуп койгон уулум, ыйман деген бул жетекчи. Ыйман деген бул жетекчи инсанды жетектеп турат. Амал деген инсандын амалы sa'iq, айдоочу, башкаруучу мынтип. Жакшылап түшүнүң. Ыйман жетекчи. İnsandın amalı al sa'iq aydoçu. Ve nefs hazun. Alemin iman jetekçi olsa, amal aydoçu olsa, anda nafs kaygıga batkan jengilgen boldu. Sen jengdin deyver dedi. Vel hazun degen, ve nefs hazun, nafs jengildi deyver dedi. Yem uğup durun. فإن فطر سائقها ظلت عن الطريق وإن فطر قائدها حزنت. سبحان الله. Eğer de aydoçu ile uktap ketse, anda yoldan çıkıp gitti. Eğer de jetekçi uktap ketse, anda boldu. Aydoçu da, jetekçi de yoldan çıkıp gitti. Boldu. Jengen kim bolmatat? Nafs boldu. Bayağında nafs kaygırıp attı le, bunda nafs kuvanычка tolat деп атат. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cihatты бүтүп, эң акыркы cihatты бүтүп, Майдина шаарына кайтып атканда пайгамбар айткан. Биз кичинекей cihatты бүттүк. Эми чоң cihatка өтүш керек dedi. Ошондо бирөөсүнүн кулагы шыпырылган, бирөөсү жаракатталган, бир канча жери найза кылычтар менен тилинген, бармак жок, аксак тексектери пайгамбар келип, "Я Расулулла, күн түн дебей чаңга буланып, кээде ач, кээде ток, монтип мүчөлөрүбүз кыркылып, кесилип, ананды бул кайсы кичине жихат бул? Каяктагы чоң жихатка барабыз да, кайсыл жихат дегенде пайгамбар айткан. Бул жихат, бул күрөш, колуңда кылычың бар, найзаң бар, калканың бар. Туш тараптан келе жаткан, качырып келе жаткан душманыңдан коргонууга калканың бар, саюуга кылычың даяр турат. Буну кичине жихат десе болот. Биз муну бүттүк. Эми чоң жихатка аттаныш керек. Андагы душман билиндирбей келет. Анда эки душман бар. Бир нафс деген, бир шайтан деген. Анда эч качан алар курал колдонбойт сага. Эгер сен ошолорду жеңип, үй ичиңди ыймандуу кылып тарбияласаң, муну ол чоң жихат деген. Көрдүңүзбү? Нафсты жеңүү бул улуу күрөш. Нафсты жеңүү улуу күрөш. Ким нафсын жеңе алса, демек ал четтен келген, тияктан чыккан орустардын телеберүүсүндөгү экстремисттер, террористтер деген сөзгө берилбеген инсан болот, нафсын жеңген. Көпчүлүгү азыр байма-бай чыгып жаткан интернет баракчаларындагы, гезит журналдардагы, телевизордун каналдарындагы берип жаткан экстремист, террорист жөнүндө сөз болсо, о, ким дейт? Мусулмандар дейт. Мусулман террорист эмес. Исламда терроризм жок. А террористте дин жок, ушуну бир билгиле. Ислам динде терроризм, экстремизм жок. А террорист менен экстремистте анда дин да жок, ыйман да жок. Ошол себептен ислам алымдар айтат. Кайры диндер менен мунафиктерди жеңип аларга кол салгандан көрө, биринчи өзүңдүн нафсыңды өзүң жеңип ал, өзүңдү арамдан тыйып ал, кошунаң менен мыкты мамиледе бол, досуңа жалган сүйлөбө, аялыңа кыянат кылба,
уулуң менен кызыңа мыкты тарбия бер. Мына ал чыныгы нафска болгон жихад ушул. فإنه لا يقدر على جهاد حتى يجاهد نفسه وهواه أولا. İnsan en algaç özünün nafsın özü jengmeyinçe al hiç kaçan başka güreşlerge dayaramaz. Başka güreşlerge dayaramaz. Şunu bir bilin. Bizde İslam'da bir jakşı söz var. Cihadun nafs, nafsga bolgon kuröşü 4 darajada turadi. Birincisi en yujahidaha ala ta'allumul huda. Birincisi hidayat yolundan talim alış gerek. Men kankende tuğra yolda jürem, jaşayım dep ustazlarga keliş gerek, Allah ne degen kalmaş gerek. Birincisi şu. İnternette baraktaman. Göz açıkka barban. Ustazga kelin, muna yerge imamga kelin. Muftiyatga barın, qaziyatga barın. İkincisi en yujahida alal amel bihi ba'da ilmi. Bilgenden keyin anı yüzege aşırıp jaşaş gerek. Buna ol nafska bolgon küreşi. Üçüncüsü qaysı? En yujahidaha ala da'va ileyh ve ta'limuh limen la ya'lem. Üçüncüsü bilbegenlerge üyretü jana oşon üstünde davat kılуу. Dördüncüsü qaysı dese en akırısı en yujahidaha ala sabr ala meşaqid da'va fillah. Allah'ın yolunda davat kılууda türlü tümen tüşüklerge sabır kılуу bul nafska bolgon küreş. Sabır kılsa bolat eken go. Bugünkü günge çeyin mektepterde sabak bergen aga ejeylerden aylıktары öte tömön ele bugün sabır kılıp gelip emi beşenlerinde terdep algan aylığına may çayna oturganlarına bugün. Alar nafsın jengip keldi oşol aga ejeyler. Jengip keldi. Çınıgı sabır dep mına şunu aytadi. Çınıgı güreş dep özün özü jengip keldi. Alar sodaga ketip kalgan jok. Jarbagan aylık menen mektepte sabak berip geldi bizdin ballarыбыз menen kızlarыбызга. Sözümün ayağında men jana ayttım. Jihad degen söz İslamda var. Kur'an'da da var, hadiste de var, al fiqh'te de var. Biroq al Muhtasarul Wiqayada 43. sapta gelet. Jihad, Kitabul Jihad, Jihad kitabı degen. Jol jobası düşündürüledi. Kimler çıgalat, kimler çıkbaş gerek, jihadga çıkkanda emne kılış gerek degen ereje var. Em okup durun. 43. sapta gelip atat. Birinci sapta kitabı tahara, tazalık kitabı, ikinci kadarda namaz kitabı. Em suro. Kagılayınlar, daratın menen namazыңды толық bile albaysың bu, cihat жөнүндө oğuz açpa degen түшүнүк da bu. Daratın menen namazыңды толық bile eлексиң bu, cihat жөнүндө oğuz açpa al 40. mesele dep koyduk bizde. Bir neseden sorasa, sen bilbeysin al 40. mesele. Biyagın bilip al deyit ko. Sen daratın menen namazыңды durustap bilip al cihat 40. mesele. Oşentip tiyaktan, biyaktan ekstremistik, terroristik aktılarda jana hareketlerdi jasaganlarga aytat elem men. Kagılayınlar, özüңөрgө cihat jasagıla, nafsıңerge cihat jasagıla. Özüңөрдү mıhtılap tarbiyalagıla. Üy bülöңөрdü mıhtılap tarbiyalagıla. Өлkөгө misalımdı, salım koş, tınçtık menen. Sen cihat jaralap, sen ekstremizm bolup, terrorizm menen hiç kaçan sen abir tappaysın. Sen Allah'ın aldığından da günahkar bulursun. Antkeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Kim bizdin musulmanlar arasında yaşap жатқан başka din ökülünü egerde bıçak takap, kural takap öldürüp koysa, al beyişke kirmek dursun, beyiştin jitini da jittabay, beyiştin jiti 500 yıllık yol alıslıktan jittan turat degen. Al kafirdi öldürüp koygandığı için, musulmanlar arasında kafirdi öldürüp koygandığı için al beyişke kir albayt dedi Peygamberimiz. Karabaysız mı? Anan uşunda İslam dinde kayaktagı terrorizm, anan ekstremizm. Bizde, daha bir jol aytam, İslamda terrorizm, ekstremizm yok. Terörist jana ekstremist de yok. Ekstremist menen terörist de din yok, iman yok, Kuday saktasın. En negizgi cihat, en negizgi güreş al nafska bolsun. Nafsı jengen insan al şeytanı jeng alar. Demek şeytanı jeng algan insan al
momin musulmandar menen bir duagan bolup jaşayalar. Hadis ayatlarga sadaqallahul azim, hadisge sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma innaka afun kerim. Allahumma innaka afun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim ve bi rahmetika ya erhamer rahim. Allah.